ariko se mana yanjye noneho ndabigenza ne ko mbona abakiriya babuze uyu munsi ra ntaye nka rero noneho ndazibamba nzerekezayo. Uriya musaza afite agacuma buriya nikashizemo ngo mwongerere nyabo yabaye se yaraje hano nkamwongerera. Wewe unataka nini? Unataka nini kuchinwaji wangu? Utakara? Unataka nini wewe? Zana nyine ngwachire kadatakara sikuvuga. Una michezo wewe? Unataka nini? Ucheza. Hari haba umuziki mwiza wacheza uri no kugasoma. Uzana cyo kubishiramo yakagwa karyoshye. Bawicaye njye kugasukamo rwose nkaza. Angalia. Unaangalia date mtoto. Ni nzuri. I'm hungry. I'm very, very hungry. Oh my God, that restaurant. Thank you, God. Nataka nini wewe? Where is Chief? Unasema? I want to eat. Where is Chief? Wewe mtoto, unasema nini wewe? Oh my. Why? Mbona se babaye babiri bakaba gisebe? Uyu muntu nayaje n'ukuri. Akira. Ubundi se ko muri gushwana sana byagenze bike? Uno mtoto anasema vibaya. Muri Gatoto. Ni uturuka wawe. Uturuka muri Gatoto. Kavuze uyu nguyu. Wewe unasema nini? Amase. Urakije kukanukana n'isoni ndamase. Unasema lugha gani wewe? None haravuze ngo ndurugaga. That people does not listen me. Sha ndabona abakira buyu munsi ari akandara ubundi usubu bari kunyaka amateke n'ibijumba. Mayi nka rero ariko harimo umushogoro ubanza rubari no kuvuga nkaba ntari kubyumva neza. What you say? Kwa pisenge cyangwa kwa kamara masenge. Wewe mimi ninataka kula. Nataka kula nyama ya kuku. Noneho se ndakura kangahe mwoka byaramye ngo gukura? Hey chumuni, I want food. Oh my. Wewe unasema nini? Unataka nini wewe? Wait. Wewe mbwa. Unataka? Ahasigaye wowe nyisura yakagwa naguhaye uhitwa kumvira muri restaurant nawe uri kududubiza ibigambo numva nakazi mwese musohoka mugende. I want food. Nipe chakula changu. Ibi bintu ni bisazi.